جار كسلا بلو بنت مشاوان بريز بولتانا ساعة 6 دسبيت كرم كن افجي جرينترين سرمچن راپورتا سیاسی پدکسی هیوا برچله هات بلافکرین تدارونه خصاصر چندی مجاری نافخویی و هرمی جه دسپی کاسر سالی و تنها 1200 کردن روجاوای کردستانی پنابری هریما کردستانی بونه گروپ چکدار د توباران کرنا هر دو گندوارن کوبانه و عن عیسای دبر دوامن دادگاه که آلمانی سزایا زندان کرن حتی در حق تاوانبار انور رسلان استاند پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورتا خویا مها برچلیا بوری بلافکر تدارونه خسته سر چندین مجار نافدولتی هرمی و نافخویی در راپورتا خدا پدکسی بحث روشا سوریه لسر تبایا استان هولین سیاسی ولات نافدولتی و اوروپی و هرمی دستوردان در روشا سوریه دادکن کر لسر روشا روجاوای کردستان پدکسی گوت بارگرانی لسر خلکه جروی آبوری جواکی و سیاسی و جیانا روزانه زیده بویه او جی بسدما بهابونا نرخ کل و پلان نبونا کرستین سرکه به تایبتی کمبون و خرابی کوالتیانان هروها پدکسی گوت داخستنا درگه پیشا بورسی مالکا به صدما کریارین جوانین شورشگر کو ایریشی خلاصینوری کرن بارگرانی لسر خلکه درست کریه دربای روشا عفرین سریکانی و گریسپی پدکسی گوت بن پیکرن بردوام نافچین بسر وان دوران و جالی گروپین چکدار و ترکیه و تینه تو باران کرن هروها پدکسی در راپورت خویا سیاسی دا گوت هینادان و صندرین کردی به صدما کریارین پیاده و ریخستنین بسر و راوستیانه پیاده و گروپین بسر و بلگنامه که مظلوم عبده و آلی امریکی لسر امزکرنه بن پید کن بله تماشاوان بريز لسر راپورتا سیاسی پدکسی یامها برچلیا درباس بوی راد وستن ها میوانی مبرز بشار امین اندام پولیتبیرو پارتی دموکراتا کردستان سوریا الگلمیه از راپورتا سیاسی الگلوی گوتو بیج بکن بريز بشار هفدما تباش به پدکسی راپورتا خویا مها برچلیا بلافکر ویجاره پدکسی چاوا داوین پیشاتین سیاسی لسر قاده سوریه بگشتی شروفکر وروناهی خسته سر کرمک وجه گوداری وره و سپاس جوی در فتره و مناقشات تقرير سياسية بارتيا ما يباور بك تقرير تشتكي إيفانا در كذا ولسر تشتي نو كاتشي وبالنسبة ما وكل كردستان سوريا براستي لجافاي كردستان أما لسر قالك خالق جين روجانا أم تسكنن أو هيفانا أم تسكنن وشوا تشتي در شيء بلتي ما براستي اف تنقاسياق انا تيدي براستي ناحية معيشي بيدفجي جياني تنبونا وان بهابونا نرخات بلندونا دولار در مسألة براستي قرطنا مع بلج يكجي غيني ضغوطات ترك دك سراسري حدود ما بيتر لهريمة مال جزيرة بيتر مناطق سليكة عنية بالدريهان قالك روجانا قصة روجانا شيء روجانا دردهية ناس تجي ملتي ما آنها قالك جاري كي دي بيدا ضغطي دي جاري كي دي بيدا اللي خورتي ما دقري قاصر دقري انظام كذي بين سر روشا تقوت نها تجي تعمل بيكر يعني بدكسي مهانه رونا هي تخسر چندين مجارين جرين چه سر اصلا سوریه بگشتی به چه سر اصلا روجاوای کردستانی به هر سینافچین کود بین کنترل ترکیه گروپین چکدار و بین پیکرین گروپین چکدار هون دسکنن بحثا هر وهان رو نهایت خن سردان و صندرین کردی جید ده راپورت خواه سیاسی ده لی امیج قاده سوریه بگشتی دست پی بکن برکو هر جار ون راپورت جه روشا سوریه بگشتی ون دست پی بکن یعنی خوازم داوین پیشهاتین کو چه بونه لسر قاده سوریه جروی سیاسی و اون چاواش روبت کن هولین سیاسی جبودیتنا چارەسەریە که جالی ولاتن ناودولتی اوروپی بتایبەتی ام بیژن امریکا و روسیه کو دستوردانی سوریه دکن جبوی کو ام بیژن کریزا سوریه چارەسەر ببه هون چاواش روبت کن و چاوا رونه خسته سر وی کی راپورتی ده
شو وقت رابورت ذاتي براسلي لو قال لك مسألة مجتمع الدولي بيتر بي مشهور دون قال لك أزمات هني لبيتر إما مالسر أزمة سوري جبر كريزا سوري جبر أو هيري جرينجي كريزا سوري براستيجي آنها روس دخوازن مصالحات كتناف نظام ومكونات تشيكي جبونا مناطقي هنجي تابعي جبوا حجتج أمريكان رجنه المنطقة بمينو ودخوازه يعني او مصالحه او حل ازمه سوريد بينت مصالحات جزئيه فيرنجي روس تفضل تغبن سيطره نظام ونظام فقر يبغى تعيينك نوش بالنسبه لامريكانا ام بينن اوجي بلكي حتى حدكي بلكي توافق بروسار هيد في مساله دي لدمينه هر وهر لقول خنامه جيره امريكان دمينه لدو بريارة بيستو دو بينجي وشار المتحدة مرجعية جنيف بيتر او بيديك انه افانا حل اساسي وحل نهائي جيري وامريكا زي جارة كيجي بيجام نار جبي هريمي ميل فيدري بمينن وبراستيجي مراجي دبيني مناطق ايرو جلاتي فريد جداد خبرنا تشيج مصالحي وي مواردي هني نفط وغازي افي الى اخره شيء مسائل دين انه شر داعش وارهاب لا زال هي موجوده ودور شي واري روددن خيا خاصه جفاتي في تاجي شي بود نابنا سفير امريكي ورئاسه مجلس ده او دخازين يك تشتواني اساسيا انه اب يكريزيه كالوسطى كردات في هريمده لبراسيل صورته كامل دنجيب درس وقت انه اب جابرانا مسائل خنا قرن كرياري خوي ندرس ناقرن بنافي جاجرنا بنافي جواني شورشگر زانم چه جغيني جواني شورشگر جي هني سرگرده پشتاوان دغه اشکره علامه دو هني علامه وان جد في وارد اشتغله علامه وان روجانه لسر انجمنه ايش لسر انجمنه تخوينه انجمنه وتخوينه سرگرده وتخوينه رموز كردي الى اخره قالك مسائل دخش وخراب سو امريكي صورت في وضعي دنه كريار هني قرتن هين هي شوطانا مكاتبه هين هي يعني برنازا روكا ودارو الى اخره مسائلنا كرياري خراب حتى انه هني جبر كيف راستيجي امريكان انها وي عجلينا المساله يقريسي مفاوضات وقرن دبين حتى وي ارضيه تشيكن سر اساسي بديت تجاري او سفير يواني انه او بمين اولويه دايه اهميه دايه في مساله مفاوضات او بيجو ولا تيمه دسورتي في روشه دايه روجانا اجر ام جوار ديفيجن ام عند خصورتي في روشه ايروق شيده دي مخابر براستيجي يعني بمظلوم رش الرودني بباجي باباري مجي الرودني واول سقاش شاش نقطه راستي جي مخابني قناي قريز قرتن جي تشينابي جاءني واند بيتد يعني امريكان جي براسيد جانات كمن حيدي تشاوا انه المساله هاني يعني ما زر وسقاش نبوي وكنجي دانو صندن جارة كدن دس في بكن بريز بشار والله نزيك بحبرون اشتبون شخو بحثا مفاوضات عن نبو جبرش بحثا مفاوضات جبر تدي او هيفي كنا بس قداري قربون لمجلسي وصوص جدابون قيمة عم جفاد رنار انه امي متابع بين وامي بورب بالدوام بين امي كابنه ام بديت تشتاق بحث قربون مسألة مفاوضات هذه انه ايما عم جاد مسألة مفاوضات هذه يكرزيه كالوس شيء بدنا في كرداده وبات تشتكي ضروري وامجد حسن كامريكان في وارد بيننا في ضروري اللي حتى انها براستيجي او ضغط او فجاره لازم نكري السروان انه برنجا كيك لازمهم بكم تشينابه وقالك مسائل جي سوز دابون وان تدي كوادر قنديل الفيدرين مينين كردي نج سوريا نج كردستان سوريا الفيدرين مينين ابي دارا خب بكن امزاچ قالك مسائل بتو كسي هنا بينكو امريكا بجدي لسر ام بيجن دان وستاندنان راد وستا حتى كو جارا كدن دس في بكجبركو في الشارع ل اليه بينكيناك يعني جن بيجن بيدي حتى كو ام بيجن اذكر يار ورن را وستاندن وجارا كدن دان وستاندن دس في بكن
والله ام ندبين انه نجديني وام ندبين انه ناخوازن ام بيجن جدين ودخوازن ليه بلكي اوجي هيدي يعني بوين ما اوجي ناخوز بتاخنا داوي ببورنجي اريانا وجي مسألة دركم خوازن هيدي وتخوازن أرضية شيكن خوازن الزمين على لازم بهي إيش موان تفداري أم ببين نريني اللي در نجا أم أمريكانات جديد بينن يعني أم أمريكانات بينن والله ناخوازن ببي بس بلكي هين أو ظرفي لازم يقضاغط بنزيدتر هين أوان هاتي وقد بيجمجي قتيك بقى تاريخ بجوار بأي أنا ممكن ببنا وجانا ما قاربا بيتر قارب تشتكي بكات بيشم هيدي ببينا فراب في مسألة تعامل دكن بهناك دبلوماسيات بهناك نظام شيء بتأني تعامل دكن في مسألة رجو أرضية الزمين جير شيء بجو قاربا بردوام كفام مفوضات. برز تجي تامجة بيكري ودرابورتا بدكسية سياسية ده يا مها برشلية جي هاتي وروناهي خستية سر هر جار روناهي دخن سر روشا سياسي روشا عبوري روشا جواكي لروجافاي كردستاني و جاري وبهتر روناهي خستية سر روشا خدمت گوزاری روشا عبوري اگر چمر بیج روشا عبوري روشا خلکن روجافاي كردستاني نها دیچ آسته کدی سدم چیه کو روشا عبوري روشا خلكي جهشت في آستا هري خراب وما ترصيدار سدام سركال دو خرابونا روشي تشيه اگر تبهتر والله قالك تشتن وتشتي اساسيتي دي انه سعر مواد او بلندكن واجور رواتبه خلكيشي هندكن ياجي بطاله هي اصلا بطاله هي او مجالات الشغل او جي كار بوي رنجي لازم تيرا خلكي بك بوي رنجي تني يعني مجال كار هندكي وختي كار هبجي رواتبه اجور هندكن واسعار روجانه بلندبن اباج اديكي جاليكي دندجي هناك مواد جارنا سوق تنني حجت اوان انه استيراد وانا دخلت في معبري وقلنا معبره بجابور انا اتي قرتنا سمالكا وقال نظام شيء يعني انا ادخل جي روجا روج بني معبر بي قلت جي روجانا اسعار بلندبر روجانا طنقاس جوور روجانا بريز بشار السوق انا عمود تاني بلي كرم بك بكو دنجة تعاد برين كرم بك دنجة توقريا كرم بك بريز بشار قصدي لانني عمودي كما وقت قنادر كبر نا كما بيرنجي درت كبر بلي قاعد بيجم قالك مسائل هني موافق دايني صديق صد او نكاد جغيني فيها مسألة زراعية أنا مسألة زراعية عندك سعر نظام مازوت وقتها موسم بي وناس ما خلق كهرباء كري ونا مازوت توفير خلق حتى بمري وخلق جاتي كتنقاسي يعني ام اداره هاني تبيش يعني خلكير پیدا کے نکار بحاجتها خلكيش زراعته وشدر پیدا کے نکار برا شخور كار کی دب بكن برا مو بكن برا معالجاتها بكن يعني برا يعني مسألة ها بفي رنجي هاني ام اعتبار كان ابي ذا في رنجي فاشل واوقر الجنب السكن مراجعه نقدي جير بكن دو خرابونا روشيل روجافاي كردستاني ودرسبونا بارغرانيه لسر خلك روجافاي كردستاني جبرت عليهم بپرس لروجاوای کردستانی به ارک خورانا بین چهار سریه که نابینن ویروشی چهار سر ناکن شو ابي باركي خرانابن وشارستري شير لازم وباركي خرانابن جارنا هناك تفسير ددن تشتكيدن دبي وقتي ابر وشاهان بفيرنجي ابوري وابي دفيش يعني قلتني وانا زالم شي وخلكيت دقرن وخلكيت حبسه وفما كاتبات شوتين زارو كيف تشوف دقرن دخن دبن اختطاف نظام شتكن دبي افا تفدي افشار السدوي ملتي قد قابا حدود فبن ري فبن جونا خل باصده ابي ضغطت كن جونا خل باصده خل في تفسير دي عنها شخوا تبحثا درجه بيشابو سيمالكا كرم هر لسر بدوستين جاني سركه دكن تبحثا خرابونا كوالتيانان كر بارغرانيا كول سر خلكي تشبويه بتايبتي بشتي داخستنا درجه بيشابو سيمالكا بيجو من بريكو اف درجه ورا قرتن ورا داخستن
جبر كريارين تفجر جواني شورشجر يا فاشيست كوبو سدما داخستنا في درجهي بشتي داخستنا في درجهي إنها خلق شوا جانا خوا بريفد بن حتى تشراديه كي باندورا خويا نريني كريه لسر خلق الرجافة كردستاني. والله باندور هي اكيد يعني بس نائف تاني يعني انا بتشتي ما قوتن كما يقد بزحمتيك من لد بيني بري معبر بيقر تنجي جاردي هبون ليه معبر تاثير كريه قرتنا معبر تاثير كريه بقوتن جيرنافي او شيء او سبب يعني او قرت او شراكي بكن دبيجي خدي غرافي امريكانا سوز داي قوتي امريكا كي بكن في وارد لدم جوانتي خستن قالك او وفدك خوتشيكن وهرنجم قياده هريمه كردستاني وجوان بيج سوزا بدن نما كرياري في رنجيد بن نما خرابيه في رنجيد براوا كوني خجوه در رايجني برا احتجاجات خوي اسلمي برا الهندر شغل الجيني دن بكن لقام شنو بكن دريهان باشا نهر المساريع حدوده وابي رنجهان براسي ابات تشتكي يعني جيش المساريه يعني عيب في رنجهان دبن تعاملهان نحضاري خلق ريش حدودي خلقي بكن بمولوتوفا وبكفرها وبنزان مشاوا وتخواز خلق حدود جي فكري بين خلق فكرينا ايرن برا الخوفا قرن برا وفدك تشيكن برا كاركي بكن برا برنج اب مساريع هنا بين معالجه كرم برنجكي باشتيانه برنجكي قملت جي رازي برنجكي غردو الي جي رازي من ونكبر مسائل سياسي او يروح خور كاركي دكن دجي هريمه دجي قياده هريمه او حرم بمواقف خوي سياسي بلا فمسائل دن دحمنا دن مسائل دن باتجاه شاش وغلط. بله زور سپاس جبو میوانی مبرز بشار امین اندامی پول دوره پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تیرو میوانی مو بزور سپاس سلام دبوناته. تنسر مجارا کدن درباره سزادان تاوانبار انور رسلان جالی دادگاه آلمانی کو بریارا زندان کرنا حتی در حق تاوانبار رسلان بریه ناوندا سوریا لیکولین یا سعید اخیانی بلافکر صندنا و بریار جالی دادگاه آلمانی به پنگا و کدیروکی بنافکر نواروکا داخیانی دو راپورت ده. پشتی درخستنا بریارا سزادان تاوانبار انور رسلان جالی دادگاه آلمانیا ناوندا سوریا لیکولین یاسایی داخویانیک بلاف کرد تیده بریارا سزادان تاوانبار انور رسلان به یکمین پنگاوا دیروکی ده پیواجویا دادوریا دریج بناف کرد. ناوندا سوریا لیکولین یاسایی داخویانی خود دیار کرد لریکفتا 13 برچله دادگاه هرمیا بلند لکوبلنت زیا آلمانیا بریارا زندان کرن حتی در حق تاوانبار انور رسلان برپرسیار برید رژیم اسد دستند. تاوانبار انور رسلان ده سال 2011 تا داویا سال 2012 دماکورج سوریه درکد دریو بریا اولهی نافخوی رژیم سوریه ده به پلی عمید کار دکر سروکاتیا بشه و کلین دشاخ اولهی نافخوی رژیم دتکر کو او شاخ بشاخ 251 شاخ الخطیب ناسکری بو هروها مترسیدارترین شاخ بو بهسترین باندور بود سوریه ده. تاوانبار انور رسلان جالی پلیس آلمانی و لسر بریارا دادوری گشتی یه پسپور ده تاوان ناف دولتی لریکفتا نهی سباتا 2019 ده هاته دسته سر کرن. دادگاه گشتی آلمانیا تومتن اشکنجدانا بهتر جه 4000 گرتی و جیانجدزانا 85 گرتی ده زندان رژیم داد بین اشکنجه ده هن تومتن دن مینا دزدریجی و تندتجی علاشی آراستیوی کرو بو. هروها داخویانی سربار کرو گوت لریکفتا 23 نیسان 2020 دادگاه کوبلنتر یا آلمانی دست به وکولین تاوانبار رسلان کرد. دهیا ما وکولین ده کو 21 وکولین دریش کرد. تیده 29 دادور قربانی پسپور و افسرین پولیس و شاهد حال اخفتنین خواه پیشکش کرن. ناوندا سوریا تایبت بلیکولین یاسایی ده همان داخویانی خود دستخوشی به درخستنا بریارا سزادان در حق تاوانبار انور رسلان کرد. به بریارک دیروکی دی دیروکا دادوریا آلمانی و یا ناف دولتی بناف کرد. جبرکو بریارک در حق تاوانبارکی به پلیا بلندستند کو تاوان دیجی مروواتی دی چارچوبه تاوان کو رژیم اسد انجام دایه و هینجی دی تاوان خوده لسوریه بردوامه. کو به شوه کی ریباسکری و برفره به بجداری همو شاخ اولهی لشکری و سیاسی و راگاندن رژیم سوریه او تاوان در حق سوریان ده تنه انجام دان. بله لسر و مجار جراد وستن ها یک سر بری خود دم برز عبدالله امام مافناس عبدالله امام برپرسی راگاندن شپیل آزادی کردستانی دا کوز وی بابته لگلوی گوتو بیش بکم برز عبدالله هفدماته باش به دماکو دادگاه که آلمانی
طبعا باركي سوري منا انور رسلان سزابده دادگه بکک او جی زندان کرن حتى یه چاوات شروبت کشروبه تل سرچیه بله ابار باش ای بریارا کودی رو هاتی ستاندن لدادگاه کوپلنس بریارا کی گله کی مهم بو گرینگ بو جبر کو جارا یکمه نتنه دادواری آلمانی ولام داد بسر مستوی جهان جی بریارا کی رنگی در تبه جبر کو اف يعني وقت حالك اورتت ناس کرن نه دادواری نورمال طبيعيه تدي يعني محكمين دنياي همي الحر ولا تكي لقوري ده اختصاصان خلقي حكم دكن يعني اختصاصات بيجن هريمي اقليمي واختصاصات كسانة شخصي هريمي دما كنت تاوان لسر عرضي ودولتي جوبي شخصي جي دما تاوانبار يانج قرباني هبولاتين ودولتي بي بحالك أنت إذا نأب حردو نجي أب اختصاصات جهاني جرد بيجن عالمية يعني نتوان لسر عرض ألمانيا بويا ونجي قرباني ألمانة ونجي توانبار ألمانة هذه ويجي دوا كاري قشتية ألماني دعو ذكرية لسري وان كسانا ودوي مجاريدا وحتى جهيش ترادايا كو إيرو ريار اكتهات استاندن يعني أفجار كما يعني وقت سابقا كتير حسنا وبيرنجي بريار اكتهات استاندن وداليتن داجي ديس أهمية بريارش درته جبركو يعني كسكي بمرتبة بلند بجهازك استخباراتي دا برنجي تي محكمة كرن وهين رجيما كوي تمثيل دكيجي هين لسر دسهلاته يعني قال لك برفرسين بري هاتن دا كرن وبشتي كو دسهلاته وان هات بخاندن انا حتى انا دسهلات السوري يعني سترلينج فاي وابكس هات محكمة كرن وبريارج في هات استاندن إشتى خلاص سيان كو أتقازم بسلطنا يعني ذي دادگاه هذا نتنه شخص أنور رسلان هات دادگاه كرن بلام كاني بيجي رجيم سوري بالجرائم خو بديروك خوي فاشيست همي هات دادگاه كرن جبركو بحيثيات و دعوه دا يعني ب دنكرن شاهد عنده دين قرباني عنده دفاع عنده نتنه دقوتن انور رسلان شكريات نا دقوتن رجيم يعني بحث رجيم سوري تبايد هاتا كرن رجيم افغان كرن او ديروكا رجيم تشاوا او پیش روجه دا تشاوا يعني خلقيت گو انه اب رجيم كثير رنگي چنابه يعني د پیش روجه سوريا دا هابه چنابه افبشيا وقت به شريك آوا کرنا چارەسەریەک سیاسی به سوریا پیش روج را يعني قال لك مجاري فرحتر به مجارا بتيكلا هاتو بنگيريدان جبر و يعني اهميتها و بريارته باش بريز شخوا نافندا سوريا لكولين ياسايي جي داخوانيك دبي دربار لسر بريارا سزادانا انور رسلان جالي دادگاهك الماني بلاف كرت دستخوشي ل بيجن حكومتها المانيا يانجي دادگاه الماني كر وببينغافك ديروكي بناف كرد بواجويا دادوريا دريج تجي تقول اف يكم بينغافا اف يكم بيجن بينغاف تي ابيتن كو تاوانبار بخوا نا أوروبيان جي ألمانيا ولسر عرضاوي أفتاوان كريا بلكو سوريا وتاوان لسوريا در حق سوريان دا أنجام داي جبرت أمبيجن داد جهن ناف دولتي أو جيب أركي خرانابه بفي بينغا فيرانابه سدما في كيتشي جبركو تدسبيك تأمجت بيكر بلش بركو يعني تعرفت ينزل أنا لسر مستوى ناف دولتي كو توانبارن فيرنجي ورن يعني محاكمة كرن يعني محكمة جنايات دولية هي أو محكمة بذي سوريا انضامك بدوي محكمة ده حتى كو كسكي سوري وري محكمة كرن بلام حتى أنها سوريا نا انضامت دوي محكمة ده المشكلة هذا ديان تعرفت دن هجر بريارك جي مجلس أمن هبه ديسا حتى دولتنا انضام بيجي بس بريار مجلس أمن هبه دبيكو او محكمه داوا كيفاكي للديجي توانبارين سوري لاوجي تشانابيج بركوت مجلس امن داجي يعني حرب ريارن ترهق سوريا دا بفيتو روسي وصيني تانا داوي كرن يعني اف محكمه شنابه يعني اختصاصا ويت في رنجي سينور كريا بركو سوريا نا اندامه وبريار مجلس امن تنانا
محكمين دنا دولتي أوجي نا اختصاصها وأنا يعني محكمة العدل الدولية قال لك داران حقيقة ما تدخلنا كمحكمة العدل الدولية بروبلمين بنابين دولة عند شهر سبتين نبنابين يعني مثلا توانبارين وكست الهولاتيين دولتك يفتاتي فلا وكيدن تدر فتيدن تنانا حتى انها ثاني درفتين هاي محكمين يعني دادقاهن اجتماعيين يعني دادقاها سوري او مختصة باصلها وقت دادقاها اجتماعي جبركو اختصاصها واقليمية واختصاصها وشخصية جي ليه دادقاهن سوري ونزانن شو ما تدخل في مسألة كان جبركو حتى ياسايا سوري توانبارين خوا ايجي في رنجي بباريزة يعني تينا به ضابطه کی ینا استخبارات و نجی یکی لشکر وره محکمه کرن بی اری کرنا برپرسیوی یعنی بی اری کرنا یان وزیر دفاع یان برپرسیوی جهاز استخباراتی دا و هلبت امزانن یعنی برپرسیوان جی و قبول نکنه کو کسی کی افسرین ونا یا عسکرین لشکرین ونا ورنه دادگاه کرن یعنی حتی لگوری یاسای سوری جی اف درفت لپیش حتی دادگاه سوری هاتیه گرتن بحکمی و یاسای وكيدن درفت فيش مثلا انها بالنسبه لالمانيا يعني وقت اختصاصك جهانيش فرض شكريه لحالاتنا طيبت وقت جرائم الناف دولتي ثاني شيء دبي يكي محكمه بكن تبيكو جريمه نلسر عرضه وان به وتبيكو توانبار يعني قرباني مش خلفي يعني جهه دولتين وان بن او وقت حالك اورتيا وبالي حتى انها يعني قالك هودان ما كرنا ومحاكم ودارين دنيا يعني عملها حتى شيء قصيه حتى انها غيري في الدليل ما بنابونا افدري تنهايه هيرو كما كانوا ام يعني شوبينن وام يش نذا برياري بريز يعني بشتي سزادانا توانبار انور رسلان جاليه دادگاه الماني يعني بفي بصندنا في برياري وسزادانا رسلان دادگاه ألمانيا شيء ألمانيا شنو ما يجهاند بالبرسيارين الرجيم ينكو حتى انها د توان خدا بردوامن در حق سوريان ده توانان ينمرو في انجام ددن هر آلية كو بوان توانان رادبه هر وها آلية كي دن همان دمي ده چه فيك لجم قربانيين توانان چكر بس زادانا انور رسلان بل انها اف داوكو جيش الداوية فات تقريبا اف بريار هيرو هات استاندن والفيشي درفتك هيك وطعن ببل فيش محكمة اتحادية بلنجي لغير بيجي هناك دعوة دنجي هاتنا فكران لدجي هندك توانباري دند هندر سوريا دا يعني نرسر عبد ألمانيا يعني وقت جميل حسن وقت علي مملوك قال لك يعني بالدهان أكثرين استخباراتين سوري وتسهيلات سوري هنا دعوة لدجي وان هاتنا فكرن ونتنل ألمانيا هروها للنمسا وللسويد ولدرنا دنجي لحتى انها نجيشنا انجامانا تشما جبركو ثاني قال لك كاس جوان هنا وقت بي مذكره توقيف في هاتيه درخستن ويعني في خستن كوري قرتن او مذكره جي حتى الدريا انتربول راهاتيه تعميم كرن هاتيه بلاد كرن ل مادام دهندري سوريا دانا امكان وانا بقرتن بدن اشتي امكانا بكن ثاني امكانا به لنكون كان بنجي سوريا دركبن يعني جارك جميل حسن بستردان شو بيروت جبوخ معالجه بك نقشخانه كده هلبت برنجه كنايا سيد المانيا في حسيا وحكومه لبنان خاص بابيج مره بدر انه بشين دريا انتربول يعني هاتا خاصتن كوري تسرادستي المانيا ببيج بركو بريار في هيا بدزي خلال كان دمج ميراندا زيفري ريفيا هاتا سوريا جبوخ نايت يعني تسليم كرن يعني حتى انها يعني دعوه كار لسر درن هيشتنا في استايا مذكرات التوقيف في دركاتنا ودريا انتربول را بحث وان دبي لمادام دهندري سوريا دانا امكانيه قرتنا وان تننا وبالتالي امكانيه محكمات كرنا وان جتنا يعني جاء المانيا مفناس عبد الله امام ببرتي راغاندنا شبيلا ازاديه كردستانيه تلقى بزور سپاس لسر اخفتن انت گروپن چکدار گوندواری هردو باجاری کوبانی و عین عیسی به توپان آرمانج کردن پشتی دمکی جراوستاندن آرمانج کردن جارا کردن گروپن چکدار این بسر حکومت سوریه دمکی و گوندواری باجاری کوبانی و عین عیسی توباران کرد انجامی ده کشتی بریندار کرد.
پشتی دمک جراوستاندن شر و توباران کرنه لسر باجار عین عیسی و گندن بسروا جالی گروپین چکدار یین سر به حکومت سوریه دمکیوا اف چند روزن جارک دن گروپین چکدار گندن نافبرا کوبانی و گریسپیه و باجار عین عیسی دکن آرمانج لگوری جدارن خوجه و خلق دوره کو گروپین چکدار هر یک جگندن کور حسن خربت بقر بیر ناصر بیر خات یین کد کهون روجهلات و باشور کوبانی ید نافبرا باجار کوبانی و گریسپیه و گندن خالدیه هوشان الصفاویه و استراحت سقر و ریا ام فورا نف دولتی کرنا آرمانج لگوری همان جداران کو زیان مادی و جانی انجام وان ارشان دکتنه جالی خواه پیاده و قصده گروپین چکدار به شواکی بردوام آرمانج دکن و دو گندن سینوری به گروپارا خواه شیر و ناوا سیویل آدانه کو بیه صدمه هر دم و دمکه سیویل جالی چکدار فتین آرمانج کرن پشتی راوستاندن شر و پفچونان نافبرا قصده و گروپین چکدار اف دمکه به تایبتش دست بیکا سالانو دا یا 2022 دا گروپین چکدار این سر به حکومت سوریه دمکیوا ایریشین خوال سر باجار کوبانی و گندواره وی و باجار عین عیسی گرتر کریه که تانها 16 گند و ناوندا باجار کوبانی هاتن آرمانج کرن و ده انجام وان ایرشانده به تایبت یا 8 مهه یا لسر باجار کوبانی که ده انجام دا سیویله کی جان خوش دست دا و 13 کس بریندار کتن ده ناوان دا زاروکین بچوک جی هبون و مترسیک لجم خلق دوره درست کر بو صدم کو پیلک درب دریه لدوره درست ببه افشر و پفچونین دما داویدا باندورک خوین نرینی مزن لسر جیانا والاتین باجار کوبانی دکه جارك دن گندوار تل تمر بتوبان هاتا ارماج کرن و تزیان جانی نهاتن تومار کرن جدرن خوجهی دانزانین کو توبخانه گروپین چکدارین بسر حکومت سوریا دمکی و هر دو گندن عبوش لباکور تل تمر ام الخير لباشور تل تمر توباران کرن و که جدران دایا زانین کو زیان بتنی مادی بون تزیانک جانی نهاتن تومار کرن بلا پنابری جروجاوای کردستان ج سر سالی و بره و هریما کردستانی و دست بکریه او جیجبر تکچون روشا اولهی و آبوری و سیاست آپای دیل روجاوای کردستانی لگوری داوین آمار ج دست بکا سر سالی تا وکه دو بهتر ج 1200 کردن روجاوای کردستانی پنابری هریما کردستانی بونه ده ناو پنابران ده زاروک جن جوان و پیر هنه هروها لگوری که هاتیا راگهاندن هر پنابری که روجاوای کردستانی دما پنابری هریما کردستانی ببه به ویست بهتر ج 500 دلار امریکی بده قاچاقچیان دا کو درباس ببه هندک جارجی گوش میپرا بو درباسپونا هر پنابری که دگه 750 حتی 1000 دلار امریکی لسر سینور نابرا روجاوا و کوری کردستان ده جوانکی کرد جالی جندرمه ترکی و هاتا اشکنجدان و بگرانی بریندار بو جدرک خوجه راگهان ده دما جوانکی کرد هولدا ج گندکی بسر باجار دربسیه و ج روجاوای کردستان درباسی با کوری کردستان ببه لسر سینور جالی جندرمه ترکی و بتوندی هاتا لیدان و بگرانی بریندار بو و که جدر ادای خویا کرن او جوان جبر گرانی برینن خو بوی نخوشخانه عموده هاتا بگوستن سر پیلا پنابریه جالی خلکن روجاوای کردستانی بو هریما کردستانی کو ج بیجن دسپیکا سر سالانو حتی وکا 2200 کردن روجاوای کردستانی به قاچاقی در باسی هریما کردستانی بونه وی بابتی لگل میوانی خواه بریز سعدون شیخو سیاست مدار گوتو به اجدکم ج آلمانیا باوی که راست راست بلیمت ببریز سعدون هفده ما تباش بتما کو ج دسپیکا سالی 1200 کردن روجاوای کردستانی به قاچاقی در باسی هریما کردستانی بن چش رو واجره تکرن تو چاوات خوینه سپاسی وار باشته و تماشاوانی آرکره
یک جه خویا دبه پیدوی جیانی ضروری پیویست لروج آبای کردستانی تنهی ل تواته برچیبون هایی خدمت گزاری بنگهی گلک کمن رواندنا زاروکا پروژه پرورده تک چویه کریاره جوان شورشکر اوانا گش لسر هفدو زمینه که چه دکه گجیان روج آبای کردستان گلکی زحمته یعنی یک نکاره لوی داره بردوام بکه جیانا خواه وقتا که او ملت برای خود ده باشوره کردستانی او برای خود ده پرچاکی دنج کردستانی برای خود ده برای خوی کردی پرچه دینی کردستانی لوی داره هیویا جیانک برومت دبینه لوی داره آرامیش خورد دبینه نگ دستپیکا شورشا سوری ده ج 2004 ده وقت سر دانا قام شو جوه چاغه جیده خورته می ایگ اولک هزه اولکاریا رژیم گلوان دگریا گلدوان بو رویان بر خدان باشوره کردستانی ملت ملک روجاوای کردستانی لوی دره آرامیا خود دبینه لوی دره دبینه کار جیانا خود بردوام بکی بشواکی برومت باش تدبیجه جبر سیاستا پیاده یا کل روجاوای کردستانی دمشینه کریارن پیاده کریارن تفگرا جوان شورشگر یا فاشیست کو در حق خلق روجاوای کردستانی ده انجام ده خلق بیزار بونه لو ما خلق بری خو ددن پنابری و پنابری هریما کردستانی ده یعنی بگمان آرمان جک وی سرکه یعنی آرمان جاوی لدوف پنابربونا خلق روجاوای کردستانی چیه دما کو ام بیجن رید ده قاچاقچیان کو خلق پنابر ببن بهسانی آرمان جاوی جوی پنگاوی چیه جوی سیاستی خواست بکه چه برینا پنابری لروج آبای کردستان چه بو جرگا پیاده دسهلات ج رژیما سوری ورگر وک حیا ایرو او بری هین هی و هین ملتی مجیدش پیله پنابری نسکنینه و بشواکی سیستماتیک یعنی چه تشتاق هلی مروف بعرضه خو بگردان اب دسهلاتا پیاده اویا تیگ دبی لسر عرضه جبر في هاوي يعني ور زلال خوياي داخوازيا بيدي ولا هيزيج جوان بكارتين تخوازن دبرا كردي روج آواي كردستاني فالا بكن وآنها لسر عرضي روج آواي كردستاني يشخل كوي رسنة داكو خلق بنابر ببنو روج آواي كردستاني خلق نوي ورا فالا كرن باش حتى كو ام بيجن بيوستا تشورا كرن حتى كو ام بيجن اف بيلا بنابري ورا راوستاندن وخلق لسر مالو ملكن خو بمينه في تشورا كرن انو دسهلاتا لسر عردي دسهلاتا بيدي هي اب تشتاق بيدي هر تشتاق جياني تيق بريه بيدي تاني كار بسكنينه لفي دري تهيفيه ما دفي ريفابريا بيدي تني آرامية جملة ترشيبك والخشية جملة ترشيبك أو زحمتية جياني بسر ملت كيم بك وباعتبار روجهلاتي فريد أبدا براق بيدي دسهلاتي دي حسب منطقة نفوذ أمريكية ما
تفگرا کردی گبری خو بده امریکا بالیوزی امریکی گکاری به دریا امریکا فشارکی لسر پیاده چه بکی هنکی وان کریاری وانی زحمت ملت نما قارب حمليني كيم بكي يعني وقتا ام بيجن افيا شار سريه اج جزور لازم جيري وك سوري بتبيب للرجلات كردستاني بشك سوري وكريزا سوري حيانو هالدار وكانجي كريزا سوري شار سرب روجهلاتی کردستانی اوجی و چهار سر بکریزا سوریه بس حتی و دمی و قالك قراني ومرن زاني يعني تنابينا يعني دمكو امبيجن تبقرا جواني شورش قريا فاشيست إيريشي خلاص سينوري جي درجه سينوري بيشابور دكا امبيجن بيديب بكاكيبا امبيجن دريه بنابريه البيشا خلكيبت كدا كبري خوبدن هريما كردستاني امبيجن سياستها بيدي وبكاكيا كو بهتر في شارع الهريما كردستاني بك افا يك جي صدام اف يك جي ارمان جيواني كيف شارك السر هرما كردستاني تشيبك سر حكومه باشور تشيبك بس ادني سركل جوان كروش افا بالادكن نه بس بالادكن يعني انو ها وقتا باشور سينور بك روجي بحزاره وي درباس ببنو هر هيد الجم هيد النقل كي جرينجي او مروفي كرد لروج افاي كردستاني بمينه الجم يقول كي جرينجي جدار كبي والسر دركتني ابايا قلت دسلاتنا كنجي ابدر كتي قش دريا ريبري وان ري يعني وي براجي جوان دستيني وجوان ربيده جهر يعني جبر برشيبوني جبر فقبوني بري خدن بنابريه تبي فيها ويجي وك وقتا جيك جمرك السر بضاعتك دستيني قولوا السر أنا براجي دستيني وبريوان دنهلك بس أنا خالاق قولوا بالكيش دفي دفرا قبيا دسلات تيد كرد الثانية أو إيه زحمتية دبينين وبنابري دريه بنابري البيشاوان بكريه لو دري يعني ملتي عرب ايه لوي دبري قش لقندي خوني قش الباجار خوني او زحمتيا كرد بيني او كسي عرب لوي دري نابيني الوي دري زور سباس جبوي سياسة مدار سعدون شيخو جا ألمانيا تلقى المبو قالك سباس يعتدكم طبعا شبان البريز في عوايم بالهيجن داويا نوتين خوا حتى بوتنا كدن بمن الخير وخشي دار شاطر بختار